Hello, Tuni Cookie Channel. Vejo se kanam mite na bon vin liam na hikit na vin. Tuni hi mi tampin nin do ho halkhat asay chit na tabangahin bolo hitin. Ichichu ipiham tile YouTube ma ko na hi sum iti kimuham. Ahi lawla izat kimuham ti ho hi comment tampe na kidongji ahi in personal ta indong ho loi jong na jivin. Ichi anasayo hitin. Tuni hi kasay nom chu ahile munli an homo hitin hichi YouTube ma ko na sumudan he munli ti chu 4 part na homo hitin hichi khatna acho advertisement ahi in nina acho sponsor ahi in athum na acho affiliate ahi in aban la ali na acho membership ho a super chat ti ho ai lo le merchandise ti ho a khu sum ki mu ahi ti jong chu point lia ga hom hitin het thei na chan chan ba ihung ki hel deu ahi in na hon jok nan het thei deu ka ta sanin ama sa pe na cho advertise an sai le hen advertise a ko na sum ki mu ahi in ichi YouTube na vet ting le YouTube video na hon ting le advertise sung ji vet tai chi na vet na ko na hu YouTube video nei te khon sum amu ahi ichi asumu jong hi alang khat na chu ga hi sap dinga ho Indian currency alhom le in US advertise ho ahung ting le foreign advertise ho ahung ting le chun ichiwa ko na hun halkhat tam deu ki mu ahi in ahin la ikhat Indian advertise ho ahung ting le chun hlom cha khat bau ki mu ahi hi chong chu het him dewin kata sanin aji chu tu ajong hi ga veleu chun Indian currency $75 $75 $1 equal to 75 rupees ahi tai ngichi ho chu iga isa mai le chun Indian advertise khat na vet na a hu a YouTuber nei pa chun hlom cha khat bo mu hi pais izat ham khat bo amu hi ateka na chu 1 lakh view ahung ta ai le mi sunga chu 1 lakh view ho hi ngai ngai lo hi in atam pe na chu 20 30 ti ho ai lo le 60 ti ho at hi ji ahi in hi chiwa chu ga belo hen ateka na chu 1 lakh view ta ai le 1 lakh view la chu $10 ham khat bo ki mu chu $10 chu Indian currency convert bol ki le chu 730 bo hita chu hi in aban le ho video hall ho cookie sunga YouTuber ho video ho jong hi event nai le 1 lakh thing ho hi hlom chakhat hi 1 lakh thing hi alhoma hlom ahi in video ho ahi ja chu ama ho income hi iga vet nai le chun hlom chakhat na hin sei do kham jong hi ji lo hi ai a jong he lang akwaya hi jong le ta chu tam lo hi mi khan khat chun sum tam mu momong tan na te khoti khati aban le e hola hi ki eng sit na tam chu advertise hong le kaning kitale kimi mang jing na hita chu hi in ni ja chu akhen khat chun ama video mi na vet ding dai mi video velo be jong ki kit cho ke chu khuti lo chu kha advertise ho mi a ka vet hel lang hi jong le koya ve jong le hita chu ka vet pi ji a hi in aban le ke subscriber ho jo si jong hita chu subscribe kan nung bol kit na hi in hichlayong he na modeu ka ta sanin ana check le chun ken 1 subscriber 2 subscriber ho subscriber nei lo ho chan ge ang subscribe ka nung bol pi ji aji chu to ajong hi ei ho cookie nam sunga jong hi YouTuber ho ki thu to han nang le chun khan to na thei ding a hi in a hin la khoti ta ki ho lo ki eng sit ai lo le ki ja cha ti ding ha cho ta bang hom ja chu ai ho sunga hi YouTuber ho jong hin tampi ki mo zo lo hi ti jong chu iga sei theu hin ten aban le sponsor hi a hi le chun hi chi video chu ni na bol pi o hi chi chu ni na bol pi o ti ho loi cho he a khoti le chun injawa advertise chu ga nong sei li ten ka sei hei khat omin advertiser ho hin YouTube hoi suma pi chu advertise ho hin YouTube hoi suman pi ting le YouTube ho hin hichiwa ko na 45% ho akila do wa aban le 45
55% khu YouTube video này ho ko ma chu api ki no a hin ta chu amaw in 45% ani out adan chu cheng som ahung lut na a khu som li lenga ni do le som nga lenga chu YouTuber video nei pa chu hita chu amu kit na lai a hin ni chawa rong chu ki hom kit na lai a hin ja a chu hom cha khat ki mu a hi chi chu he them deu ka ta sanin tu hin sponsor ana sei kit no hitin sponsor a hi le chun direct hi tan YouTube involve lawa yong he ta chu zaw thai hi in YouTube ho zaw lawa jong mi khat chun hi chi to bang langpang hi ke ho company a hi lo le ke hon hi chi to bang thil ka bol win ni chi advertise ni na bol pe on a video a chu ni so pi o hi chi na dinga chu sang khat nan ping sang ni nan ping ti ai le chu direct 100% ki moch hi chi to bang a chu a hi le chun YouTuber hon sum direct a tampi amu thai kit na hi in aban le abayong bay pen a hi cho chu tu hin athum na ana sei ki no hitin affiliate ti hi a hi le chun affiliate a hi sum adan chu Amazon ho vela nangin unboxing na bol ta chu a hi lo vai le calculator ho vel ho hi nangin unboxing na bola a hoi dan ho na se ya ichi a hoya hoi a hi in nangin jong na ki cho no mai le he anoya description na cho a link ka ko hi chu anami ona ti ai le ichi ba ko na cho men na ki cho ai le Flipkart he na Amazon he jong le mi adang ho na vet sa o chon a dai wa an ki cho vai le ichi ba ko na cho nangin commission na mo kit ding hi a hin la i chong chu tam kit lo hi chong chu a hi kit nin a ban le to a hi alina a membership a hi lo le super chat ti ho merchandise ti ho cho a hi in hi cho a hi le to YouTube tam pi ho hon namu deu a hin YouTuber lien ta hon super chat thank you hoti khati ate a sai ji wa ho YouTube ma ko na he a sponsor nom a hi lo la lungsit je oti dia aman hon avet nom je wa cho super chat na dinga ama ho dinga eta cho YouTuber ho cho suma pi o hi in hi chiwa super chat ho a jong ho YouTube min jong ani hal khat ani ki thau a hi a hin la YouTuber hon jong amu kit thaw a hi in a hin la super chat na sum ki pe zo si ho YouTuber in jong amu de kit lo a hi YouTube hon jong ani kit no a hi achi chu YouTube ho jong hi oi mo thei hi lo hi ama ho platform a hi in ama ho a ko na thil iza kai sum ki mu thei a hi in ama hon jong video na upload jo si ho a store na dinga hi fee a pi jingo a hi in ni cha fee pi na a ho ama hon iza kai sen a hin ei chun YouTube channel khadi hon go nai le chun free aga ki hong cho sum ki pe lo chu tu lai chun na to na dinga jong hi sum ki pi a hin la YouTube ma hi ima cha ki pe lo wa hi ta cho anom jaw thai anom chanin he ta cho a bol thai a hin la 1000 subscriber le 4000 hours view 4000 pungka sang li sung chu min avet thei te ngai monetize na dinga sumu thei na dinga chu hi chi chu policy a ko yo a hi in hi chi bo chu invest ngai a hin adang chu cheng khat jong pi lowa anom chan hi ta chu YouTube ma he video na na upload thei a hi chi chu platform ama hona pi je wa chu achar song chu kilo mo lo a hi ti chu ga sei theu hen tin tua hi na boi na ho chu na het them deu ka ta sanin itiam khana na het them lo au ma jong le hi chiwa ko na chu nin ki do ki theu a hi in YouTuber hon a sei jiu ho hu a khen khat hi ta san thei umen a khen khat hi ta san thei lo umen aji chu Facebook group ma jong chu nen dong ovin hi cho hi nen sei chet pe lang ei pa wa in sei le chun di in te ho tin te na ti vin ni cho chu a thieng ta cho e hon jong ki sei nom a hi in a source a hung ki pat na approve am lo teng le hi chi information ho hi mo mai me ya ki sei thei lo a hi in adan chu thu sim ho na se ya YouTuber ne hi a thu sim ho na se ya a hi lo le thil chan ho na se ya le chun nanop no ma a hoi thei ne chana na sei thei a hi in a hin la mi country khat sunga
cái say chú Burma chung changa mi zo hon news asim nawa hi chi ei pa wa jong in sei na ti pian chu a hi in hi chi ho chu a source lo ting le chun ei man i dei de ya ki sei thei lo hi ti ho jong chu kan sei nom hin tin aban le hi chi YouTuber hi nom mi tampi ki hi in aban le YouTuber ho sumudan ga ve a hi chi wa ko na an alia khasim nga a hilo la ana to nga thil YouTuber a hung mo lu jeng jong chu di thelo hi tu aka seima banga chu YouTube ma jong hi sum hlom chakhat bo ki mu a hi in aban le nangin khuti ta a hi chewa ko na hi kaji ka chawa jowing ka ten a hi lo la hi chewa ko na hi kama sang hin kho jong kisim thei tang en ati ai le chun na bol pat thei a hi in a hin la kain suggest nom chu tu ni viewers so ko ma ka sei nom cha hi le YouTuber na hi no ma hi jong le ama sa pen in part time ma bol phot nin lang test ball phot nin lang aban le phamong mong tan te na ti ting le hi chawa chu professional dewa ballin a khoti lawai le nung le na kisi ding hi le kha na sim na nga ham ai lo le na job na to na dal ha hi chi chu na ball ham ni kho khat le na hung mu hlom kha a ai lo le itiam khat na video sim ding chu nan sim thei ta lawai le chun boina nong to the hi an aji chu khowela hi koima zo se hin tu a ka banga hi ka jing ding hi ki ti theilo a hi in thil khat chu iga bol ti lai le ki thanom chol chola ai lo le ki ga mo bol bola I thanop mana chu ana ki zo ji a hi in a hin la hin bol ta phat le thil nom hi lo a hi video minute ni bo hi chan bo hu na bol na dinga jong hu lungthim izat na sen ngai ham ai lo le EPP mancha ngai cha ham ai lo le phat izat na su lut ngai ham editing na dinga EP ngai ham ai lo le upload na dinga net izat ngai ham thil hoi e khol teng le a bol ho hi pa chat tho hi a thil bol ho hi za a chu ama ho jong subscribe bol win ati jiwin ngai chi subscribe ga bol pi ding khat ve mi ding si jong ki thanom lo cho ai chi sanga chu ku ki channel a jong hi ken ka check jing a hi in unlight ho hi ka vet ji le khan we ja ji in mi dang ai po in ni je a chu lang ponga ki sei lo a hi in unlight ball ho hi ka vet ji le amoi regular le also ai wanga unlight ball ho khun video a hlung ke a vet kit no a hlung ke a vet kit hi ti ja a khu imaja ka sei ji lo a hi in I chi to panga khu khat ve si ga mi de chu ai wanga khu a eng si kitam chu advertise ang le iti ka ho skip ka bol dem ti ho hi chu a pangjong khu kidim set kit na hin is a chu ai theya hi le information ho hi nanga dinga phachom na gela ai lo le nangin hi chiwa ko na hi thil khat ka het be na ti ai light ball ta kho lo pi mo a na dai lo sa light balling ki ti jong he di lo subscribe balling ki ti jong he di lo nanga dinga phachoma na ki gela nanga dinga hoi nang gel da na hoi na sa namasanga dinga jong phachom khat na hi ai le chun light ball lang subscribe ball lang notification cho all a koi le chun ni chi sanga nangin na phachom be na ding video ho jong chu hung thei a hi in za a chu tu ni a YouTube ma ko na sum iti ki mu ham ti in seina wa halkhat kan hable a saw deuta in a hin la tunia ise ho chu na het them deu ka ta sanin advertise a ko na sum ki mu a hin hi chi sum hung lut hu YouTube ma ko na a hung in a ban le YouTube ho khun 45% ko akal ha wa advertise a ko na khu ichiwa ko na khu aval si 55% khu nang account na an thun na hi in ichi chu a hi le divide a hi ki home a hi in za chu cheng khat a hungai le 45 paise ko amount na kila do le 55 paise ho bo khu kimu a hi in YouTube ma chu ni khat na sang thum mung ka ten ai lo le lak ni mung ka tin lakhat sunga chu mi sanga hi jat mung ye ti jong chu hi di lo hi advertise a ki depend a hi in nang video khat chu mi za khat bo na vet na mi za khat nin ve ho jo se chon advertise hoi ta na vet pi a mi video khat chu lak khat ni na vet na
ko ima chan advertise avet pi lova skip a ball pi vai le chun zakhat vepa zo chun sum atamu zo denga hi ti jong chu het them na ding wa chaina kan sein tin hi chi chan chu tu ni cookie channel a YouTuber hon iti suma mo ham hoi lai ko na suma mo ham ai lo le izat amo ham YouTube min izat kat pi a izat ama hon amo ham ti ega sei thei naw hen tin itiam khana nang hon ichi sanga hoi be hoi zo idea na ne wa ai lo le na het lo wa ma jong le nen ke do thei wa hi in YouTube sim hi pha ham ai lo le ip topic nga ko na YouTube hi ki sim hen lang le a hoi dem ti ho jong chun het nom vai le comment a chun dong kit leo chun hi chi dung ju ya cho aban bana in sei de wa hi in mo atu ni a chu subscriber hon izat sum ki muham hoi la ya pat na sum ki muham na ti je wa cho like na ko na ki muham ai lo le subscriber view ti ho a ko na ki muham na ti je wa hal khat a hil chet na kan nei hin tin hi chi chan chu tu ni ku ki channel a i sei theu hi tan te ka ke pai